Kara amor wututwal ki wautiano matini konan la diti ben ameta jol wututwal kanenwa ki yubwa machengwi icheng chabiat duju ma wakelo botulok ma pat ma ki kumalo me Uganda kakany kachel kibur logo ma pat don an la diti ben tini tam no ni abibiano cha da ki ken si no ben pe walok mo ma di cha no ni konya da pe tienda bien alek kija alega kipot kori darman ma wabilogo pigine kiner matine un ki wako kuno utini ning weka nge u ka chel ichi kwena tika kupe kedwa ti kwena initini ning kidon koni tama migi kidmano wan wabibed kalok kere kika ka enini chema kija Lutua cho mabot wakakany ikumal me Uganda ikitgi ne money beru chale wachi kupir por chalu chien ma kubiri ni pangeu ket keny kadak tiga dok liep total bot chol tiga loy bot monno piene yang no ananeno kar money kadano ket no dano ket pero no dak kitimu gin mogo manotie extraordinary tutwal ka kenyo ket pol kar na neno ngara chile chiku yone pe kitero dak ki mono irwam mala mal eto gin matika time ikumal me Uganda kubiri ini lutua cho kelu wigi tutwala don kilok me blackmailing kono idako ma ono beru ka chiel kiu aya upoke don kono nyako mere en mere mano ki winya kera winya le en chi keto ni food bene no en lok me blackmail en ti achiel ma fudo ti me chochoke enini tie me angwen ne ma cho chika pang dano ki pao dano me ballo nying mon maken gi beru ketki eni tim ma pe belu tuwa pilok me waro lok me privacy pa bi kar ki nying ero ka ini ngeo no ingeo yana bi luara chokka kamoni kenyo daga nero wachi kani kori teme ino wachi bet kamete chi anne cha libeni mira chak yar nyingi ino kamale wekto la wijo makmen bi eta no chale wachi le eno ni again mabe donc fun ma pa chere kom min lok ki kom lutua nyo kit ngo matika time nyo ngo mo time chuchakhe amir ni kwa ngo kwanyu wono kare enini ma wishing mano mera Moses jangole kuya kare ma en kubiri ini mwa ma mego mete o ka chiel dare ma don kubiri do kupe o tiga dir don tiga bino Moses happy birthday makao no ni we mo magi wer penina nywal ilebe chuli tie onoka wer ka kanyo mera foi tuta matek foi bene neno nywal mamigi dak mokene so awachini happy birthday but in Moses January man kono ka wun pungyo Moses eno ber ngara chel matiegi neno madit pi actually tradition forum man ngat mabeno tiga tamni lok mate kwar mamegwa kumire kinene ki ilo dak ketielo kor pewto kichoyo riako padano nyoki ngej padano kom te kwar mamegwa wekno wagwoko yan ene dong buri mamegwa en yu na foi matek Moses foi kaiti nena bene
lutua ka je lok ka ket ken en man madong dano ko biri ini tika timu gin make waje ni blackmail ma yini no la cho money chero toge um toge pang dano donc pero ne donc tie en la kur jomogo mano umir kai kom lo no mir gen gut ke lok ma be jo ye ya kitiga ti ke jo me social media mogo ma rajo ma kwanya bere fe ipa in nong chege wa ya chede ya lok pom ngari cha to an fura wo chu chen cha wa jane kong dong wa kwanyu gino mo ki kom to pa Daniel Soka pian nyai lu mona ni maduong karo we cha ken kirka che gi motimi wa ngeo nga motimo ngodong te chi un ti chi social media le enini anel chari wachi wayubu wono gang lutua wayubu wono gang lutiana ma awa peta yar wono dano choy lok mogo ma petika kare ikum dano iket ma ketika choy ne in ka do ngonyo keny ma migo ket won ki dako moni rom bete nywali lutiano kere pingoy mire lany pingoy mire lan lutini migi ko lutini ene panga ma ine mire lany megi gini ite apao dano mecha okero chiel mogo nyoto jemi mogo ma pepejo lutiro ma migi ni ini tamu pigi ni ya nyim itamu ni kun lutiro ubibere ki trama ngo iwidiro lutiro ni en nong peko becher ka nyome manir moko ni kichi polo ki dogi we o ini megi ki yanki nyoro ludoke kamon ini megi ki yanki waje ni ki timo gimoni kome kamane mono dugu iwi in chogulu ngo marach kidu dong ka keny ka dako kweri pitien lok mo ma in gor ni uno ti yeba uyen yo mapat pecha moyo la wore pilep ke cha moyo la wore mo poke kere ni yamo chalo genti ma mo ku bi social media ana wonu winyo loki keny kat ko le teno tieni kadong nino mo wuno nyo penyo ribu dak ka chel ko en jeme en ma in ber ka pound dana ke ket yamo ni kado dak ka chel do bitime ni ning unu nge lokom ken kita ber kere an ngar puting tiere per me pion ka wacha ni depend apet ki ngari nyo pa pet ki ngari pera be kweri lok wi loka jo ario in pe do nye matwal kire ka tema mer me wacha ni chal in ngari man ka no ngun jo ke no tiki comment section ka ko no agene ka no da cha ko por la bole ki nyingu ka peiro mo bere wacho ne ni ngari in pepete ngari yang abitimu mistake mo madong pa ye no ne pian la wora mo obi penya dar ma chokke da in fact ngat ma no wat ngat enu no ti wat bora chi wat man me remo ne ba chi uno dak en gitie ima kachiel ki ngat ma an ng'eyo machala rem chi do biro penyo tama e jal in mane ineno ni amiri konya in machala mai koma mai remo ke konya ye wache kong ineno chalo la choni in anarom ber kere show where what you mistake mutime era ni pe wad let ana tim analysis ma mega cha wali in kai kirika bete yero ero neno na em
aya lok da dak yung kuja ni ha neno ko de ben waji kar kaman awe go de mon lok elo kati chawa ma no a da no cha bolo tian kom ngar che long bolo tian kom la wore lok er karo wenge petim ming mo ichak lok mo me waje ni ngari ene mer po be ke ngari ene ni man lok ene ni gwake kere da gwake kere na icha mo ka tiano cha por ka kama papat ene ni lo ada karo wen mo na ene kluon confession time so man ene ni experience ma mera white potu ma beru ma raj ma pa ba metro nuane si kawa dok lokwa ma watiga lok neni ene ni lu tiano li en man ma migi ma ini nywala o ki dako moni enoni er ku pere dare ini tiga mirni ilanyeo piane gwako nyodong dako no ni chuo ni mo ma diyu no gwak peke pitien lok moko mano bena chime dako do kobo station no pien mon gera kobo ka yin la cho mano ka char kin ni kobo yot yang chon mege wa no olo to gi kanyo eto kin ni enini mon cover station yot berwe radio mo maka sie ka penya ka we ni ne go ya tatani nyo la ngeni ne ber pepeti radio ne no bere uchare we wa nyo giro ma peti ma beye kila station si pe ubero gir ma be bot won cho ma ku bero ulake kuno tika blackmailing mon ma ubero ke kia chao kene bene mone en man mano wun winya ni pien en mer don kese se duwa ta para mo poene ni tiga tema be olo pien ni ingeo kar mon mo karangech uno lok metono tima teka de mai winyo ni la cho mon ba ko dago mon ba la cho mon ne ko dago mon ne ko chware no ko en no duong ma teka de ento loke enuni cher chi jwek pa ngeo ngo mo jweko kono en lok ma ko ma don wa lok wa chwal wuno yam ka en ma wa kwero wa lutua o kwanya wuno ki koritime enuni eno jweko kai nen en ci enuni ene ti lok mo mi an beren tin da tuj ka kan ni wo mon wo kirika do poke ki atiga lok mere yung bot cho ka ken pien fut cho ye ke tiga timo gine enin era ngeni chok ki ibi winyo bene ni mon bere ko cha timo style cheli eni pien dan pole kan ne cho gi porta para iga chidon ka ini pot apara ijemi marajo no bere yang tiga kwene kong ini nen kong lutiro ni bedong ba te mwa ka pa ki wie ma ini nywaro ki dako moni eto piene de tu te kwe dako moni dong petiga ye tami medugu dako ni bedong ono gera yone mo kama pat piene timmi be ono dong pechwagi endo chaka winyeo ki ngat ma pat papedong gitiga ber mabe inong pinyego mer me chole enini itingo ikwanyo kare ichako pango dano magiti social media machako lanyo men la tino ni eni ka loko ngene ini tamne lutini ubiberu keri ni ning iwianyim ianyim ini tamne lutini ubiberu keri ni ning mana ta penyo en wun cho moni le en motiga tim eni ungere maber de
mabe kon ka ke jo magitiga magingeo ngom ana te waje ku birini awe ke choy nyingwo comment section guy ero tembe pocho pier pol kar ana te war money ma mer pawa yar dan ka male eto perwate lutua ikar money chok choki mo furachel otime ma waneno enuni yaro latien nyako cha mala tin nyako cha pa ngeo kiratika kwan kere kinini pien umiu detail tuju ni chaka wanen chalo wa nying nying wa kos matimo ne chalo wa institution mati ye wen mono ene bene lukuya pinya mokene sorry an okay luriya ne mokene gutu kere bara dibon diben gin ino mir ke yara yam pelar kono ngoge awai ko bin to to wa bera pen o bino wa cha bera pen loke enoni uchiero chi ololing eto kirika ling lutua the damage has already been done pien gini enoni kirika ine rujo ki yamo ba ngat moni chandong tikere yamu mu downloading oni enok chako rom chako posting ner mo la chen omiyo jal mo ya bere lok mogo mer chidak no dak en dan joke dak chakal ni gana joke dak chakal la po wi dak la chen no dak en deg la po wi eni enero chi jeme ego ni pepe man jeme tetime antino no rubate tino no da wai luluk wai la kwe TV ka kany no tino gobe nyang ne di ben ne chalo ge nyogwak ge ko nyogwak lebe tie nyo lebe pere chi kiguma be lupa pol kar tiu kera wai di ben kiniga nini gwak mabe la tena to bama ana tiu pere ben ticha enen duju ye ma ana tim boto ka kanya tim pelo bana kilobuna ma en lobuna ni do kwa ko wonne oli weng o ki jo magang bor nyok jo magang bor to ka kai si omia biro no rati soba eto kiniga ono beru tie matek wiati ma mer ni wun cho utimbe wune ene benga chao kene ki wai ki ya nyingu unu ngeni otiga tika kamugo madon ma wor di kulu ene ni wor ko malma gano bilo wo be ya utiga tika kamugo madon ma ka ono ni mer jas mer pi mone en ma wono ramno uno ka ono ni wun cho ma da pingo ki position ma mego ki je ma wono timo bene pingo pe kodo ochieto unong ki mon ma peja ye so ubal kar u kaluk ko gin madong no uta etro no ine itiga tikere iyo maraj an dago mo ke ken kiri la tien matitiri awara pien kiwai ni dago jong mego kiri ka put po nywal nyodo nywal mono ene en war ma wan watikere chala choli kiru tim gino mo maraj pori omiyo kola ko loki goy mon ko ngage ni in ana winyo mer fuchen cha apenyo dara wa jona la ko ti mer futie ti wa gu di ben inda ka ber kwe
ya winyo won be won cho kar be purti ago man kidong be won cho mu keno tika tole ling mon be ti ago yu mate inero this is the unfair bit of it any cho ma mon gi go gi dago goga bodan inero oh dear dago goga bodan kuno mir para cho moni pien down e mu ma teka da ma bere ki wani ki ngam tugi mi wajo wago ni ana goya be ruju dogi ngam pe to lenge twi pe ga pe ga mo dog pe ga mo inerwe chi me a gwako ki ngala ana tamni koritime goni wan cho watil wunu chok chi malo biela bo gini eno ni ba atamni jije mo kana ma wan watimo ki wang mero ki wang matu ko mo mano to wa yupe ye gwahi umir kon ke chak mo tam mano yin ma jala cho ke mo tam mano wai tuolo angeni ti jo kene to to ne chal ka mar ko dak be no ene ti mabe er ka dong wiye tuolo le no da ko pale lo yo be jo kor jana ene bene tie ti mo kene ma ko yuba bat pa ti apio ngar mo no chata matu ko ento in pero mo lanyu ngat ma ini beru kere mumini nyoro mini lo tiro madano ma jomo kene ka peno tiero kergioni yenyo lo tiro ero dako ma otimi gini en dano polkar awajni lutua ko ayo ki neno jimi maraju ke ken an chal di bene ini kumbidi da tieni ni mir ka chak neno kama ka kumbidi ando ngwako nya no dako ma chunya yomati kere at pingo omir chunya obet ka chwe purikom x ma yang chan ma eo bi weko an onyo wan wapoke o weko tin nung an no dako ma bene pingo chunyi chwe ye pingo pede mare po ni a po chwar kama be pien eni tiu kere chale stepping stone uteri to a different level of life kumbiri dong chunyi yom rombere wa promotions onyo biachar madong kubiri intika tiga no ne dong tiga biro duju weng malupe kidong ngat ma ini dago ne ma in gwa nyo no nyo la cho ma inde no kubiri manyen ma wonu tiga beru kere madong omiyo konyo ko neno ni ene go chwa ka omiyo kubiri inde tikere ni er ko yawno ni wonu beru won ki xn chao kene ka ono gwa bene pe beru kaman chidong kai nen ex bene utimo gimo e kuoni ma omiyo ukele laka kiri ka kweri no eno pero kien mabe mare kai no lok kere ero an mere dak la ko lok te ko arpe ke purni achole pa watiyo ki char lok ene marach pien ka pa watiyo kere mabe si binyo popayo bi kelo tuo bi balo gang omiyo an no ni te okano purne kuoni umir lewa chole ki yek mabe mapia kilane ki gonyene ci enu ni gin ma ana neno ni kawa keru wona laka ma wo kwanyo emotional sorry le mona tika bieno to twal kawa kwanyo wonu kori tam mone ma wo moko mere pi kita kum jam mone eni wi wo chiekere yara nge won jo kene wi ko wan lu pangani ini kit wane ber kaman wan bodro kaman e ka gene wepo yang le woro mone no wa kwan ke di o wajni
gen jo lwal ka gin mage mao pe gi yo ki ngarmo mir no ka de mao ki mon kirila tong go pe de yo so la kori jem egoni ka wa pa opera tiker ma pe kele wa per mi ne mo ma watiga temo um watiga temo survey ikom kiet manokwo pa inmates tikere i prison ma pat ocher wano nyere chamo wa gini ma pe yok ki ngar moni tie ki tweyo pine ilugare. I was not surprised. Pienti je mukene ka ini weko donyi wi iyo maraj ma ini tiu kere iyo maraj chi bipo ni no obi baro kuori nyo be ruining completely. I was not surprised. Che lega natika man uncho actually wapunyo munyo lok wapunyo munyo lok in la cho cha ken kire ka dako dong bino mat guru wi kama ne gamda kwe gamda babana ya bi ponya ki lok eni karmano fut ko wa ni la tena timbe pe pe bet ka gam lok mukene lok ga gen lok nya ki gam lokuk ene ka ini lingo pe loy ma ini gamo change won bena chalu tua umogo la moke umogo uber ki chaden en mumogo barka ka en dan dana di mago tem loki koma i social media cha ala dit ben agamo go kere kwene no mir don ka kerwe pa easy ni don tie giti kwene no mira ketwe en puter gi kama pian lok weng pe ki gamo jal mono wai ni lok palutino ki yega in pero gamo lok palutino weng atien futia wai ba ne ni ngini ba ne man winyo chan ba I olo gam lok ma pier tek ma in ne pero bi konyo kin met maturing la tien ne no ni chi gin ma tiga insisting ni one cho yubu wuro pian one ka pe wa gwa gang ba chi dong gang pe ya nen kumbiri ina lañ moni matie madong jemi duju ki kemu ki moni wan cho mir wachu matek wer pa mon women empowerment women's rights ko ngai un cho tige pan man pel wenyi ko mon ki nga gini in pian put ku bilata wa ina watimu be pa wado kien lokni wan cho mir wa ayu bena kama wati yen wacho kangar mano ni ucho che gin ma mira no ma pier tek to twal ni cho wa wero tematata wa wero gao chung ki kuch naga lok pe wa gam duju kama balo time machalo in la cho kwa ka kija ye balli pe kwanyu beru choni bena ya enu ni mer kin mama ma inoni no kelu kuja yedare unu ngew enage wai pistok binu ni ning pistok no dano ko kwa kija kin gi ken gi si ini mite dangu be ni ning man ini je mo mer wan o ye wa don ka be dok ben bon mon unu ngew ni cho mukene en kin ma la rema mo ma no tie gene gene no te denka wa kwan wa kere my wife was my friend. I am very short temper. Chi cho mukene ti very short temper. Ka in pe guak ke chi bigak full.
mano ke tiku go ne cha du penti jo ken megini ti remu makiri ke puonya kirika gina i computerizing wiye futo ubijami mi wai timbe pe go down timbe pe lwen fut wang time waneno dano mugo ma no mir ki bet ki war to twale komgi magi tiga tim jeme ma dano ngiu gi ade da futlo tuju ero lok me go mo no nyingi lo ma petugutu nyingi lo mo ma chi penyi wai no ya jane kanichali ini do kwando cher pitien lo kango loka lar en ma waloka yene walar pi loka pitien lo kango ken no ka de win kai win ngar mo no ti lega ka dong ti worship kon ko ngagi enini praise miel mano ku diako jata ka da ko worship cha ko ma pik wa ken diako pa ero ka da gang por diako ma petuto chi atam ni kori kwole eguni raj makapa wa aki ye lutier ma megwa pien jo ken bene en muke igo mon bene wa wa nyimi tieno lutini no tie gi pieno en ai dari pe gene do mago la tien bene no tika baya baya chok wa ki gene ti atam ni la kurti min wano ai ki ye chuo pono oro ni mo no ena gi wai ni make actually great again wa biramo da gimo madi weka cher komen madam tika kar kere ki wa tieni ka tiyo ni ta chi waneno kin melor ne pien beno pao na mi to ri ka kan uh believer boy nyo believer boy UG tiga wani I'm available from Kampala now big up Mr. Apoyo in Merpol kare no iti around Apoyo in Chitwal Kidong Joanna Be tiga wani hello Mr. Ben congratulations and keep up your great work Anapoyo Matek Chitwal Apoyo thank you so much. Kidong Bene, animated Kunwachi. I would like to wish Mr. Jangole Moses, the president at Shirley Tradition Forum, a happy birthday. He's such an inspiring soul for our communities. We love you, brother. Mera. For you need when you anyway. For my text to 12. Guys, help me and wish this guy, Moses, a happy birthday. Kong Bene. Kirikata Mumukene Kati, Ertima Bay, let's wish him a happy birthday, Kong. Kiwang, our Tiana Ene. What Palacham take away name, Jalomera, Mon Bene, Gilu Yela Matek. Yes, Packware, Mon Yela, Ermia Wine, one cho, Waper Kong Bene Lumun Lock. Pedong cha weng indong ki gude chalus karen me maj eni kai gur ni tap trap no majo goy pe wa bere chalo maj electricity makir ka da pien by creation mon are more emotional than cho mun cho in la cho ol tolu ba no pero ki mich mon mo mini ma no pedara ro ber emotional to twal pingo peti ker ma be meteru gang pedong ka da lok mon ini pye ka dong in da mon yupu gang inen ba gang standard ma gang ma bor ina ye setting in la cho ka ini biro ma da nge ni jem tiga man kaman may no error going with the system material in place onyo may actually ask you men ne kitimu jem mukene kitima amendment mo mana ikom system material we men no gang mer ngwej mer ma be
But param patika wani mirdano po disagreeing. People must disagree to agree. Erpet through bun palwen payet pecherka exposing dano social media pecherka nyurlu dok pa dano ki nga gi egoni social media. Angeo angeo chomu kene penino pia yela pamon. I am very very up to date with that. Cho mukene ocher kelo mon mukene wek ologi non kuj pia yela pamon. Cho mukene ocher timo so many other things. Cho mukene bino ti welo gange piloko ma yela pamon. La cho tuj no e jur dugi o tu karo wa kono wa dek bin baya kono ngagi pi chaka no imirno o kidan bar no ni tiga le pigile cho. Chi kuritime egoni ange yela egoni duju. Eto kichogo ni ning indo inge la wor mabe loya. Ugen yo mabe utiako. Mapo oi bun, po oi net, po oi tima tata machero di social media. Kalane kanyuto a jam mogo mapepejo. Joe Antigua American watching we women need to start respecting men on social media too. When you go on TikTok, 98% of exposing nudes come from women. Why are we blaming men? Organize yourself first. Stop crying. Yeah, Tama Bear. Angeone, this is one of the reasons women could be on TikTok. Pa share life. Total do ye. Bena ne chalo ka ne chalo joma gi ng'eyo ni an abero live e TikTok ni ano mo chi ne chalo dong romo dwe maduong' bero bere ya cheke mwaka ni. Misuse makubere dano tika TikTok me yete men tele me tikile mapopore ikindana. Chan gin mingerana bere yeku matwal bena pe donyi wiya bere pa ya nyepe bere kere. Cho miyo ka wun jo ke nung kini pe do nena TikTok twal. Bien je mukere madong ana kwanyo fuoj mugo made tiyan ana bolo kuno ngala mugo gwak ki ngage ni ana bolo kuno wundo lugi an chero ka pechi tinong tiga lok kit ma tiga lok ki community ma mega YouTube tin and ki Facebook ki. Fada timo any TikTok because of kit madano tiga kikere ki TikTok marai. Joke tamini alang yet tele ene kita gibi rien kere gibi men kere. Ene ana nena wachi pobe konyo wakama. Man Ogeno Charles Ben tega wani apoy in matek la tien pajo me ponyo wan kaka luba umeri okonyi matek keep it up. I'm in Magui, South Sudan, getting you live. Afoy twal motewa dano duju magitie in Magui. Wakonyo wono community mamekwa memio memio puony mati an en monera ni chamo kene achung wai ikoyo mana no dago mogo moge no dago moni tiga cher chuk nyo ai porro tiga dongo latien mande tiri ma fudi nena bene no mogo futiga puonyo war puonya ni umak wot umak te moni po bol piny ki ng'agene eno ni pe puony lutua eno ni awon. So kama eno ni kawa nena jem muga makama ene time pege wachilagada pege ri. An gera ko ine daga moni ko ila cho moni titimo tata abi chua wachi wi kai be kwer pilagada. Eno kuri timo kama ene pelar. In pera mchao jobo moko kwan manotie wakonyo kilo wakonyo benario lu. Ini tiga miyo kila tien ma bene putpe o mwa achel. Nyo gwakado o mwa achel benobe pu o ario. Eno di tiga kerne ka kamu cheka de mak wot. No in chao kene itigi gubu itamni wot spin ma in tiga wot kene ni la tien rama wot kene. Itugi don la tien no
La tien tiga kok bena pe wur itiga done imeda meda eni petim mabe. Chatamni wachu wur matek I communities mapat ma wati ye kuri kwera kama ini wapet kamiyo ne botano. Amiyo la bole ini ni moni ni dako mo uber ka weko lutiene en ti uber ka man wabere baj. Lutiene ma mega tiga nyer la ngolo. Itiga nyer mego mo piani tigi tuo moni en ma miero ching dana kama ini. Lutieno cha piri gi nyen ket en dako no uber me ulabo doge wegdal ti kon ki lep kama. Uber mero labo doge mot kenyo. Lutiene tiga nyer gor pa mego chani. Paka awo cha ma kanyo kwe cha wani mego ponyi peba aneno lutino riek mada man tugi nyuru ngama in bedo ki kome aya en peko pa wana chuli be ki mir kongi ko ngar mon ko chak lok moni tek da chak lok dong eyo ki waji wiye jo ke no bero chak lup ne ka kinyo pingo ko koro lok makati kamaraj kama en ki kwera ti kama leng ini tame pe be so dako cha winyo ponyi ni eni la winyo mako olo kit ma neno kere angene walo tino ma wana ido laki ka ponyo lo tino ki baj olo to be dak ki gimo e wiye makori tim pony miyo en ki waj ko ma pebe rombe wa ponyo wala tini ineno je mugo tiga time gin ma mira waj potu ma pier tek lo ene ni kori tim ene ni uchungi chingwa megiku kod jam mogo marajo mati community ma megwa ma wan watie kape wan wachungo ke kenwa meneno ni wakonyo pajo chip ngar mo bibiro pe tamni kwakonyo chalo biro pa chena mon en magatiga kelo ne pajo bot waka en copdm nel chalo la game kodo uta wai gwakla chuma ma wonu chwar gamente eno be ke bibiro konyo po betime kameno umiro chaka ki kom in kaje muka en yo pele chen believer boy chika wani happy birthday to you Mr. Moses gam mod mani en nywalo en mabe you don't believe about it that is why some of us are still single because of yellow cho one man be careful and then about pade raul war mono wang pian mon gwagnyo moga di man en lo no gilo yela ana mir ben mine awa look enini piane an bere pia yela mogo ma ana no kibot wuna nyera ma megwa ma pajo ka eni omio ana karati ana tala wai rock ya cha onen lok da ke yung kuno chi puruno gin mo ma ana ner marach uno pege ento frustration bene tima tek total but one cho total anti won mai como en man ma paje ka enini o mi ne ka don cho mano cha ken mir da ma mole mano la wara mano ti put no ti kit pon mete kwar ki come pol cho na giti chere ro cha taw ni bodwa ka eni ben wan mon ma me kwani nyolo tera nyera ma bodwa ka eni wil wono chokchi malaba pian cho bi malo we ro pian war ki kuch I at mon en mer chokchi mo mer ki tel maro kidong um uh man John tiga mete John abete o mer kunwachi Adiben, what is the solution to this problem? We love the comedy you have been dropping on TikTok and YouTube. The solution, and it you know, mirwa you can man.
ke nino madong mana yang wari yet twali kete kong wa chego ki lokom TikTok otiga tiki TikTok nini otiga tikere yo me yenyu mane ke wati kere ke watiga tikere yo me yenyo yo kwa nyo lim nyo yenyo chene kai nen irtiga tikarioni weng la wachel yenyo chene ki yenyo mane chiti marach nen TikTok ene balu tuwa kauno ni uneno kin malubu mukene kitiyu kere mabe not just TikTok but social media again in general social media mano YouTube tikene Facebook tikene dano tiga tikere me yenyo chiente kirika i socializing dano yenyo kichiende ma dano tich eno ni tiga kela laga puony mabejo ye makelo community kela laga pot community ba jeme mere do ta mere do tin ko ngari tino uyer ngari ko ndak win kiro yer kere in bere karo kar reposting ko ngari tino kena in bere karo kar reposting ka pero merka neno social media chalo gien ma amplifying mone ikendano chiwa tumo pian chen chao pero Daniel Soka anga madao be beru next mero wa gwake wuno wan ma wati social media no mero wa gwake wuno to ber ka donyo ijema tata le eni no bityo wa yinyo yo mapat ma waram konye kere no watiyo kere ki social media era at the same time be no tiga kelo gien mo be na chingwa machalo chiende dong John solution ma ana neno to twal kong ene wan machao tamu dojo machao rocho neno wa ikin ma mer pajo ma megwa bet kere ene enu ni solution bien kape ngar mo kape ki choy wa choy ke neno mone madano ti yeni chino purga ta no arta matwal bene umi neno kori komedi mugo wa kele egni we otit kidano dano yu penini yin ka kirraj bene pin lo ni kang mane dano nge gini enu ni che mono enu ni ene lok matie ma kira neno won bene dano bero ka choy maduong ka kany da mera pu tutwal won dujo ma kwanyo kare me choch irwam machalo kaman kache gwakonyo pia subscribing channel mamegwa me la kwa TV timbe subscribing onyo bene kapeti ya luku wafuri Facebook page mano mamegwa timbe lukwa weri no jemi duju machingi wan wakelo manyan mapat no tiga kati ini no wiati dong bere ching mon machika ma ini timbe liking video mamegwa kinian matine kidong bene watie ki opportunities mapapat mano inirom tikere me neno ni in bene tielo ko pajo no chale la Kwe TV kaka ini chere YouTube yen mano ki wajni super thanks super chat super stickers ma ini ramo di ki kaka enini chi no tielo ko wan machala Kwe TV kuno miyo kony no mer gi mo ken loko ken ma indong ini ya kede pian lepe kuno ka ini diu chi niang mabe kidong bene kama no ki join ini ram bene dog la member me la Kwe TV pian ber la member pian tek twalo tua nintilok mukena yo videos mukena ma ana keru ma members ke ken ena ye gneno chika ini dog bene la member ana be per ka kelo videos machalo kaman potro wek wuno nen no bene mukene ma bene bino bodwa bene no tie bene chalo won member ka na no wuno neno video money no ke kero ne gwak ke bene ne ruone chawa di money no members don't get ka neno ne bene
si mano ene be pa bere la member piene no mini kara me beru up to date kidong no jem maduong tie kirwa ti gera jok nyogwak chat mo chal merchandise ano tie one bot in machala member no discount na ti madit to twal mane enini jemi mabejo bejo matie maka in itam ingiu kar bene ci pier technique orto mokta mega kamo kenyo ana po twal amaro twal ana di depend man la ko tv ken makar dujo cheng chapet dujo ana bino botu tiene eni dong wa o ya gikne wara mero wa tiene cheng chapet ni ando piario we beach medo mabor madong duene tika tuma anda abe maka kidu wa chapet manyen videos ti maduong matika kati waberu kipeko mogo meliel kang umio kao neno put pe video karma duong twal kenena di mon eni but abichar gibi biron botu be won beno nen ko wututwal gon ma polo woku kar dijo maro tutwal